Hello, wait a calor. Wait a catch, wait a calor. I can run chatting, but nanong ran little in the background. In calor rate, Iran to Ben to Iran die. No cordian yakating, but Emma nature and chatting, but take the point to talk again, take an ayat public. Take the make a die the way so way to color it in cool who young the legend. Yen a calm would walk over teething. What been yelling that boot pion? Who did been one yelling pion? Okay, so anong music to in the background, no? I just tapping. Din den ben wa ngaling da pion. Edit terber kudich. Na to bungu dur kan yin kakato terber kudich. Yen ka ben wa ngaling da pion kubujalo ekeden ben wa jamtin. Naran jamatena ani chola yang ajang ret ke kairin che kaka aya ka lwe chane piat biran benyi yenga ke jam na cha ali bungu dur kan yin kunyi chen yin amadina ke kabuker dier ter ke kaya ke kir chan ke kanye ke dier war ke kir I can get pure, but I can play in the background. So we didn't jamla. La rin ke ye chu bandit, man that what could in the pure. Abi yen la yum kudud pure. Ye ke la telerin tin, rin ke piet, rin ke meat. Ngade pinom yum panyal rin kek piet rin kek mit kuy ngade pinom yum panyal ye kelar kerin ke Yeshu big yagel ne depe ben te ye chaten bitem pio ku ye rin ke chol ne long rin ke piet rin ke mit ngade pinom yum panyal rin ke piet rin ke mit ku ngade pinom yum panyal rin ke mit ke rin ke Yeshu kaye pyot kwa chola yu namu wane kuke niede ku ye lip kwa diet ke ket rin ke piet rin ke mit ngade pinom yum panyal rin ke piet rin ke mit kuy
ngade pin nom yum panyal te chi chada tung ne pire abwa chuang nom golden nom gung ku pyot kwa pinerin ke ye meleg de meleng nyal erin kek piet erin keng mit ngade pin nom yum panyal erin kek piet erin keng mit kuy ngade pin nom yum panyal. Hallelujah, hallelujah. Welcome Mita Kaikwa. Wacha ka lora ret ni rin ka un ku wa ku jong di la jik. We ko che ben ni alin da chu pion ku ka walking gwala. Walking gwala ka den ben wa jam tinich wa bo nim gurpin ku wa belong ku bu jalo jam dai che we dai. Na lik ping long da ni cho dai te nongin baba una tie ku dor. Na len ko pio una Abraham una Isaac una Jacob na len de jor ben. En cha dua le na len ko pio baba. Mung war kin wa mu. Mung kin wa mu ke ruon ke ben ba be be ko chir ko yin bandit. En ye du ka dun de pio baba. Ache la jeng da kwa che ni kwa che pia da pionda. Ayenin chu dua le bandit Jacoba. Ne ki chin ka ut kun dai tene ku jela gen ka chin pio kai wo ku ne rin wo papa di akin ko pio no wo gini Yakoba bandit ke wel beka lweli tene ke baba akiran le ke ne nyit ko akiran le ke ne ping ti chinin ku ti chin jong di la jek yen bandit a ut kwa ke botene baba bi rudu miet na wer bu share ku wer ba share a cha lew ne lwel te chinin baba yen bandit kai pio ne en pala ka reiche yin Yakoba nyalendit pala ka reiche cha ka lo yin wara kol ka cha ka nge lo yin kol ke ni ka nye ka kwe ka baba kai pio no wo ku to wo jong di le jek baba be ka pio kwon ka be ka wa ka wa ken riem de windu ye chukre to baba puto ko wala char puto ko wala jek bandit en ka yen wo ka ko dor baba ka cha ga tie yin rin ka un ku wa ku jong di la jek amen. Okay, again we cha ka dua le charet we mi ta ka chen che ben ba wer ni alit bu bi share tok en anchirin cha ka lwel ni kwa ba dia ke lwel ke ka chan nge ben bende rin chan ni chole yang a jang ret ku ke bi en Facebook nyin e man kole wa ko non koy kok ku ka kole non koy kok e wer ni alit in ka kar ba bi share ken week ku in ke en be Facebook nyin ta tok ben ayen we cha ka lor bung den bu kwen ye kul ke den ben warin miet ye kul ato pelepoi ato leg jotech ato toni pelepoi chogdi to ro na to bung duor ken yin ke yen ka e pelepoi chogdi to ro yin bi chiera ba gole chuk tin dongwan ku lo ko ji tier ku tok a che bara ret a chek batan ang boko ba ka jal ngai ba lo ka jwa ka tinala bat yen ke den bu queen aba queen tong jing again ato pelepoi chuk di to ro in bi chiera ba gol e chuk tin dongwan ku lo ko ji chuk tin tier ku tok wer ne ale cha jam yen a chi ne ale piet nom ne ale ret
ku cherin warin kadia bukoy kanyol ya tu kadia nirin ka Yesu kanyal ku kato ne pinyom ku kato ne pinyich ku belip kadia ku belip ka koch kadia ku bilip ka koch kadia ya gam ya Yesu Kristo e bandit ne nuom de nyalech wun yene ke ben walk yene ke ben wo pingtini yekol na chai ting nyalete ti ke chatao tong lengelit ku tong jing manade ke there is power in the name of Jesus rin ke Yesu anong rier yene ke chu kwene tena ku yene ka ben war mietin rin ke Yesu anong rier mita kai ko Bible edik chokaren te yan ben babu wete aya kon queen kuna cha ye queen kan radio kan chiran mietin ya because ku yen ka yan niare yada baran mietin yen wo gwairin ki Yesu Kristo ayu ku ka chol ta to ku ban wai long ku ti ku nerin ki Yesu Kristo ku wai jamrin ki Yesu Kristo lakini abu jal ping ye kol because nana yak tekenen keda teken wo keda nyi ke wanwan e ka chinyi alu batom luela ba atom manden wo koy ka pinnum a cha piu yo kin chi yiber ba ti yon ken ko nyi ta ba kede ke ku ke bi piu jal bela loy ku yon yin piu de ga chi ber ba nga didit but e pia tare te non wok bu nyi Yesu Kristo a chin ya le a chi yerin alola ka chi yerin rin warin kadia nyale ene ke yinen rin ka so abu ting what does it mean berin bi nang power bi nang rier nyale ene ke yinen ke rin ka manade kara ane ban kuto panyal ku kuto pinno mitena ku jela kuto pinyich so pinyitono pinyiche pana tipu ko chika mai ko ito e manya berich so pinden to watina chol pinnam ku panyal yen ka to malaika itin ku yen ka to tunyin yalitin ku pinno mitena yen ka to ko tin so rin ke Yesu Kristo achirin kok yen ka koy luok ai rin ke Yesu Kristo pambla bena ba mati chala achirin kok yen ka koy luok ai rin ke Yesu Kristo achirin yen wo ka jacho jarach ai rin ke Yesu Kristo achirin lubin ka benen yalinam wo kersano achirin lubin ka benen yalinam airin ke Yesu Kristo alola kriye ben bayati yin ko en wo kersano
Create ben bayati nyalik. Abayati nerin ke yechu kirto. Wanong tiam nerin ke yechu kirto. Achirin yen ka wa baptist. Achirin yen ka wa baptist. Airin ke yechu kirto. Achinrin yen ka kra nyai. Yen ka rai kwa nyai. Airin ke yechu kirto. So ke kaka rin ke yechu kirto ke ka ben wo ping. Rier to ni rin ke yechu kirto. Because na kuku yen rier de rin ke yechu kirto. Ka longda achila twin. Rin ke yechu kirto wanong rier. Why? Nani chola yak. Nong rin che. Nong ki rier. So lum kuula. Kan kin la twin. Kan kin go get red. Kukeka ka. Even though acha ka luelia. Ato Bible. Ato Bible. Ekene. Du chuk di tengwan. Yin bikira bagoli chuk ti in tier crow. Alwela ka chirin kokto. Yene ka koi luak. Airin ka yechu. Kreto. Pan nial ko pan pin. John chuk di te tier ku detem. Gol chiri chuk ti in. Tero ko diak. Agut chi tero ko man. Alwela na yike ke. Alwela na yike ke de tiya wa. Eka biya yenin. Eka biya yen wek. Nirincha. Yechu kirto. Alwela na yike ke de tiya wa. Abiya wa ya luy wek nirincha. Kuna yoku yechu kirto. Lel yechu kirto ki yake tiya wa. Abiya luy wek nirincha. John kana. Alwel Bible tene ya. Kriye ban yake ti nirincha. Abiya luy wek. Or alwel if you ask me anything in my name, I will do it. Yechu kirto ka jamia. Kriye ban yake ti nirincha. Abaya luy. In my name. Erin. John chuk di te tier kungwan, chuk tiene tier kungwan. Let's do this. Joe Biden. Eben America. Wo to America tene wonyich Joe Biden. Ku Joe Biden anong rier. Joe Biden e kule. Kulwele le kor jej million bila tong ye kule. Ka jej million la tong ye kule. Why? Because achi President Joe Biden chilwe. So we in office to entine.
office to entine tun to entine kurin ke anong area Joe Biden ye cool chana kar bating mana dekerin chan buting mana dekerin ye muhim na gad yuop na yak ku gar yuop ku gar bani jej ku lele an kor jej bela tong e cool kene jur chal kene ku get Joe Biden gar yuop gar bani jej ku lele an kor jej bela tong e cool ke wearing a lepin President Joe Biden eto kukene kupinkuda Joe Biden yen president America kuwererin tom lele ye cool an charin war an ye chole James Alexander wererin Joe Biden lele an ye chole James Alexander ku gera tor gar yuop gar banyi jej ku lele nan kor jej bila tong ye cool kene juti ke wara gang libagam a tor libagam tigam because name James Alexander akuch kwachine power ke kachiran pingin achi banyi jeche chiping ku karech bana jale lwela Joe Biden ku chitin kerin ke kene ke chiti cha lui executed immediately so there is power in the name a good to walk it in Salva Kiir kulwel Salva Kiir lwel kana korbelo ye kul kaka loy na lwela ka ya kaka lwela aka kiran loy so wakor ku bu pinguya achana yoku kakwa wet kay buya buka ya lwel ki kakwa yi wokoy ka pinnum kake radura piata nang wok radura piata nang wok pan yala nong tuj ato pan yal kutonya to nyalitin nyalich yeneka to yetonyino kutonya anong power anong irier panian nong authority panian kupinyo metene kujela pinyich ya cholo ne ipindani yeni pan piny atal wele yeni kadila pan piny kiti pinyich choli chols tong lengelit so utonya anong power over the heavens ku earth ku jela pan ko chito pan atip ku tonye eton to ne ale chino ku ne ale a che lwel ku lwel ye chukur to ka che yen authority
acha yerir a chine ale cha lwel Bible lwel ka cha yen rin werin ke dia so wachirin ke Joe Biden tenele birin ke chuwor achirin ke Salva Kiir tenele birin ke Yesu Kristo wor ke ban ke pinnom tene ben achin rin le birin ke Yesu Kristo because war when it come to authority te leno ko ben rier ke koy to pinnom tene ka rin ken achin rin wer rin ke Yesu Kristo when it come to authority rear Nyal the Paniel himself yene ka lwel Yesu Kristo ka che yen rin werin kede ben create ben nyol ya tu nenum ye kato Paniel ka ye kato pan pinyitene amin ka ye kato pinnomutene ka ye kato pan ko chito panati alwel create ben a beniol tu achelwel ya de alwel every tongue alwel lep ben alwel ben alwel ka biya jam mana de ke Yesu Kristo yene ben so we are talking what you jam about bind the pinum or jam a bind the panial non rear yene ka non rear Yesu Kristo won bi enten on to enten pinum alwela go la yakalo alwela min lere ni yakalo alwela go ran go yerur jor alwela Yesu Kristo alwela chaben ba waberiok alwela yin nyei yin nyiku or yin nyei akoy ngadi you are the most you are alwela yin aya alwela ka to look akoy mani to look look anche no mar edi cha gar penyina so alwela cha ben ba wabi tocha alwela yin nyiku manade ka yin you are the God's most high so nyika manade ke woni neli nyika manade ka non rier in ke kar balwel e jok in ka jamran rur erane aku Yesu Kristo but jong to go anyi Yesu go Yesu Kristo go lele mim achi yok be quiet lele barbe alwela go jok go to win be en be alwela go ran charpen yoku lo rur dit yoku bibe yongu ke chiro loy jok submitting to Christ
Kwetiyo ka wen. A jok. Ke ja. Ay lwela ye fallen angels. Ay ko lwela ke kai malaika ay on chilun paniel. Chi jong raj chi kadum. Ke ka ne ke lwela. Ha kriye chi ben e ben yol tu kita paniel. So yen e jong. Enele chi pingtok. Authority de Yesu Kristo weche anyi. Kukanye rier de rin ke Yesu Kristo. Go benbe. But nali Yesu Kristo. Alwela kanang wete ke che ngadi. Alwela kanang wet on ping ke chen ke Yesu Kristo ping. Alwela kaya wet ke priest. Ran de toke ye tier ya yodil toke ye tier jimane tit kwon won ke pane jeng priest. Go kulwel e bi jala chow akoy gu. Go kula laka ku yokran. Go kulwel barbe na rin ke Yesu Kristo. Jok ka yoke. Go jogo lwele alwele Yesu nye. Yoko pole nye. Yoko weg yake yinga. Alwela go kedang alwela go jogo kedui. Dui ke alwela la bale dreti ke kot. Why? Because Yesu wali ukani cake. The only time binang power ben erier derin ke Yesu Kristo edito en kaniyin. Or bachol benelik beben nongi. Rin ay muhimaret. Quran ye associated kanerin ka. Jamani ne channel wele Joe Biden. Koi ka pinam. Koi ju chanyi Joe Biden. Ana lwele na ka bote ne manikaran ga ka kat kubilating. Because anong power token here. Lakini power de pinam kan. Joe Biden kulor no ngene mane kuyoke Joe Biden ngadi abech. Hello, what are you talking about? Because it's in power. It's in power token yen bear and bech bichapia. Alor no ngene kulele an korba luok kalele ba luok mo. Anterior. So read the luck. Kaka panyal. A good to kaka pan pinton. Kunonka kor. Kakaye nelich. Na kor bi kon. Kor bi kon ba jaba ka chow ko gu wala bijok bi chow yu go wala beloela. Rin ke Yesu Kristo
ke ka ye jok ke ping mit ke panda na lwelen ku lwele le jok ka to ko gu ka chiran gam kwen ke ki gote tene bible mana de ke ye chukrito won to ene pin no mutene e ye ja ake ke chow ko gu kuna chien gam kene mara de ke jok ke to ko gu ka yin bible yin chin any ka yin dona lwele yin nyalit because alwel nyalit bible alwel gamadut aye you na bible alwel faith come by hearing the word of God, by listening, by reading the word of God. Yani keti yani gamadut bent. Gamadut aye yokuyu na word den yalichich. But na alwele ka chi gam e ka chirkana. Ka yin gamadut abirier nongi. So ukena kor kubunyi uya. Mara ade ka ki chi Bible chi ya God. The only time yine lwele ka che yi mana ade ka kanang jong ter ken yin. Ene ka chi yin chagam wer nelich. Mana ye gam wer de nelich. Ka lwele ka to Bible chi ben. E jong di la jik yene ke luyen is inspire e ger ko batet jong di la jik yene ke ye ko le rin ke ye chukurto alle birana le belwele yene ke ke lwele ayrin awar na lwele ni mane te long ni mane ku lwele le ne ale chawa ku yin cha duale ku an korban kwanya ke dien anon ke nwanen kwanyen bandit nerin ke James malwal that kin ale chi dungnam it's in power. So renai very very important. Eya korba tong like pandeni jengwar. Pandeni jengwar ko man ben ralwele piata. Anong meri ra keto. Ko cha ke yir. Ku ke koi ke yir ke. Aya ke nyi no wara ai ken ora ai ke nyi ne rin ken. Ana lwele ne kulele nge la yir. Ku ye merir kulele ka la yir kene pan chol kene. Ko ke pan a yir terit. Because nyi ke kerin associated kene rane alwe kanong rier. Ko bi yir. Rin ki ye chukurto anong authority anong rier panel anong rier pan pinnometena ku kanong rier pan pin kriye ci ben ye kor ci man ne chane lwele an belo no nge dien ka bala kun ku nge dien ka bala tie kun ku nge die ka le ku ene ke ci ye chukurto o ci lwele kriye ci ben ya ka tich halwele ka be alwoyo everything kriye ci ben ya ka tich
Create ben yak a core. Halal ka ba loywa. Kuna yak ye ti ni rincha. Achan ye chukarto. Rinke anong area. So, na buku. Yokurin ki ye chukarto. Ene ke wa konyi create ben. Let's say, for example, anong kichiro loy kocha la tong or anything. Mit ki Israel one. Na leke tong, kocha nele che ye kon long ku kon teach. Aya ke chu teach abula tem ka chu bela tem. Kwa nele long bi nele be ka yen tem. A chi nele lwe laka webela tem ka chuglo ke ran beni chugla kmit pio. Ko sa nyika abela tem. Why? Because there is power. Ku wo ko ke pinno mitene ta dien ta entene ku ta dun to yini tene eriere nele. Eriere nele jeni ka to wotene e pinno. Wala eriere Ayak, wala eriere Joe Biden, wala eriere nga. Duni pio kaneran ku lele ngede yene ka bene kon ku yene ka ba lui kene ku ka chin ran diende nye ku yene ka no kene you are putting God down. Kriye duben yetie knowledge. Ku knowledge alu be jal going through somebody else. Yak knowledge teach na kriye ben yak kor. But I but teach balwele nyaling de panyal ankor pandi ta wai pandi kinatok nong yut ka dia ku kanong swimming pool ku ka ban ka chien ka tautin ku ankor yet ke tier ku ankor diar kel ka chaka tika ale ba ka yeni na badaka ka pinno aka ke penyenom achini kaka we aliutin na jel ka go yeni ni ka geg dite ku jel penjel go riag mi akol el penyenom tok mi akol ke pandi cha yi ku ka geg dite ka ngo jel yende man ku we ku ai mar so wakor buyati kaka panel Solomon achene nyalech achine aleti achirke teach nyote alwele Solomon alwele teachen whatever you want kokor kabayene go King Solomon go lwele ankor nyich ankor wisdom lwele ane ninchata wo koy kunim ko anchin nyich anchin wisdom akamuade kuyene chirke korea wanyale pio miararet si kichiti akenti kulele la ankor pandi to ankor kinala eti eke bekon ben mit ke Israel bakanyemu wanyale go lele manchin ekene ti che ke pet jelele yinin bayen mal so male chune le che yinen la akenti bari chine le che bayen alwela King Solomon alwela ka chin ke liu kene yin so wakene lwele doketi but akor buyati kaka we ati kaka we
ka bu ya kun ka bu we kwa ya kun kuna kwen to ni chiben ku kwen Bible ku ting Paulo kake we ka dien ka long ta to ku pen en ka long ko so yes kin ya lende pan ya le chelwele ya ka ti ku ka beyen we ya ka create ben ya ka kor ka beyen wa pada kor bu jal to me careful kon ku we ko kon ku ke ka ku we kon ku ke secure be luck kon nang luck you know luck ka chu ka ting ka ki ye chu kar to wutene alwela ka chirin ko gen ka koy luck ai ren ki ye chu kar to na ti luck ka ren ki ye chu kar to kor kuon ben yu kon because enemy ben nongin ka yin ti ye chu kar to ko ka bi kon hachirin kok muslimin mane ai long nele ai long nong nele pada chirin ki chu aliu so kede jale imagine na liurin ke ye chu kirto ke long den beyende ko ye chu kirto ke chi yer over this epinyomutan a yer kuran geg di totana ku kalwel kai rin ke ye chu kirto so ke hachin ke token ke token ke la liu ato aduam wo gwa kersano wo chu korbu to aduam wo korbu wel ke nele bu ke hapin bu ke adur ku ben wo kerta mi ku bu ke anyi so we na yak na lange kul e kanye wa yen rin ke ye chu kerto yen ke nangrier kuna kwen ku loku twenga ma the same ngade pelipoi chugdi tro na lore ter yi chugdi te the ro yi berten ka yug mana de ke lele ye chukrto alwela ke bo pinyum atong kan yale bata keratong akera kan yale hakwa chepio korpin and to the point that he was chepio korpin yaret kwero loy ke alwak akoy loy so kana chenen yale pio be miararet ku yinerin gogdita so wachan banang rin pet or banang banyale meet pio hebay pio korpin bu wo pio dia korpin nyale no bu ya ben nyale no chimit ni tikor bu ya ti ko wo pio korpin ko bu ko ja luoy churut be ya tinga waye ban churut be ya tinga waye ban ko review tene ke to nyale ti ai bela tapin so the first thing we do is bu pio dia korpin nyale no it very important right chana lula ke ko chalon
dir pio en ke wachalo bara kor bu cher ye chukar to won chen ben aboko ye bandi ta wai but ting te chen rod bloy tin tane na wo te bu kor pin ku lui ko ku jel du pan yal. So our focus today ke kerin ke ye chukar to kiman chen wo ka ping tane. So now, achuti yung yen war ye chukar to chol to nong en kanwan wok. To nong en kanwan en ku yin. Kawa ye chukar to chol yung because e yen rin warin kade. Kurin kenka are associated with power. Korean kenka are associated with power. Rier yen koi be chapel. Rier yen koi to be to. Rier yen koi luak koi be pir. Rier yen actual nyai. Ena wo wak na riemde. Rier. So akwai na non ke chiron ngai ping. Pa na non ke chirot ping. Ka chin rin kok. Bin ke grande bin kere nongin. Kubala chol. Whether ye kaka ye ke kor tene pan ping wale ke kor pan nyal. Kor bala nong nyal. Cha kor ba ye chukar to ba chol. Kuyen ba ya thi chirin ke. Wacha ka dua le chere dwe mi ta kai kwa. Ache ya we dit yene wer ping. But yene ke point be kar ba belwel. Manade kerin ke ye chukar to. Anong rier. Ko chiriya de war cake. En cake yene ting sometimes kunin rana koi kolko kunien. Radoy lo yen on ter. Banin leka nong ke to manyoy go kuna kar bara joran chirat. Ba chu nyoy go la ba barat yu chirkan chito. Kan jel jama pyo ye chukrto ye chukrto ye chukrto. Acharin ki ye chukrto jalwel ke kena par. Saurin ki ye chukrto anong rier. Kabiyo an kalwela ke jok. That's evil spirit. That's why in ke kararin ki ye chukrto. So na yera luo yin kenegi in doche kakutin. That's not good. Kararin ki chukarto. A joke. Kujara chai ben. Bibe. Chang koi gu. Koi churo loe dang. Koi yiriok. Hai yiriok. Ating ena kulko kuchok jam batom chirgin korbe pio palpen ku ba jam wen ran ka tum go nan ka go yiriok pio ba pio ria ka ba ripre ba pio lipelipel ba chere de leran werach ba chini gi chiran lo a jok. It's not good. It's all anger
too much, this type of anger. Kukeka hai jal nirin ki chukrto. Ache jal when you ignore them. Batem wala batem anche pio be aria ko gu batem ret ke diena dorio pio ka batem ret anche pio be aria ko gu. Achilo you can't. Cause a joke. Only rin ki chukrto. En kale be nyai because alwel yenga ina yak yenga. Yenga, who are you? Kala be jalin changolwel wala lo ngi chijan. Ella rin ki chukrto. When ke ki ene yelwel tato ko bena yak bena nong yechu. Yak bena nong nyalach. Yak nyalach gam. By the time bina jala gam ya ka kuwa chu thio ke chirai ke chuk jala ke leri reng jok. So mita ka kwa ke wel ka yoku ke share kana wek kokai from experience kokai ka yoku ke queen Bible ko ka arba ke yaping. So from now on non ko dun kor dunu mondu dunu la kong na yin kina kana yena ku yin kana loy ku yin mana lo ka kana liu kana en ku no tije chukrto. Just ask Jesus. Or batting du kong na yin kana loy ku yin kana yen la ku weta kana bay ku kana yen no. Ask Jesus. Achel wele create ban. Alle bi yen loy. Alle bi yen lon pet. Alle bi create ban le loy. So dun ku ke da. Ena na yago nena elu yom lad. Ya tem tato ko ben ne chan baya off yom lad ku chayok. Alar non ke ban yen ka yom lad off chiran gamin. An kan tuan yelpi. Lale father. Kwanye nan chokor ba lu yom lad. Kor ba lo kanisa. The same week. Lara ene nong ban wulula yak inchi biya lu yom lad. As simple as that. Ketien ye cherke ketien kor. Kalwera no kedikena kor ke chab tien knowledge. No. Tien knowledge everything. Ting doichin power. Kumoin doichin power. But there is power in the name of Jesus. Ben create ben beloyin. So thank you, Mita Kaikwa, Kene Yeneke Bay, and I can baby share can wake ye cool and lagao, and I'm so sorry. Yak long take the one of Mita Kachian Yakating, I wait all the time, like 3, 4, 5 times a week. I don't do that. I wish I could do that. But I near by all do quickly. So just pray for me. Nalinda Panyal. Benya yen kubaba share. Bena yen kuben water the meat. So I check a later rate, wabu nim worping, bunyaling the budu a lake, go wade up a coach at an in Kawun, go up jong di legit lenko. Binded Yakoba wuna at Yakudor. Into do a leg bindit. Into do a leg bindit no one tung do ye chukurto. Man yeni chatu jitin in a pinam. But walk becoin ne badal ko kaken one walk on walk becoin. And I want to jele panel kadia ke you walk will create ben yak teach and will yak teach kwa be ayen way. Halwele yak tea walk kukabia way ayen when it ain't. Binded will kwa nyit kuke yit.
Because a chi Bible a chi lwel ye chu Kristo. A lwel ane ke dil, kwane ke yi, kwane ke pir. A chi rien kong nong e pir, a rien ke ye chu Kristo. Yen bandit, wan an lang na mitku, kwen, are praying for salvation. Set us free, my Father, from the bondage of sin, from the bondage of the enemy. Anybody today, Baba, how would cook die, kwa would cook bala die. Because in your name there is power. And we are asking you, Father, to set us free. Koi nong badal ken, koi bej, koi nong wu ja, koi nong ka ken nuan kek, Baba. Koi nyeke bendit, koi nyu wog wat there. Kuyin buya le, kuyin buya pion, kuyin buya, yin buya nelenda. Hater wat. Because I can nelenda nong rier. E yini tok. Kuyin ke neli tok. Chin neli to yinom kwa chin neli to yichok. So we give you all the praise, all the honor and thanksgiving. Thank you, Baba, for this message. Tionga wudku, Baba, to nong en gepiet chaluel. Kuna nong kichito ke gepiet, kenyai Baba kupala kareja. Kakacha katit nerin ke wun kuwa kujong dilejek. Amen. Thank you so much, Mita Kaikwang. Thank you, Wabijal Koji Tana. Thank you. Bye-bye.